Lakini nataka nikwambie kuna wakati Mungu anakubali tunarudishiwa pia. Kuna muda ya watu Mungu anapatia watu wakutese na kuna muda Mungu ataitika watu wakutese. ariko kandi hakaba n'igihe Imana yemera ko batongera kukubabaza. Kuna muda Mungu anaitika watu wakucheke, lakini kuna muda ingine Mungu hatavumilia na hataitika watu wakucheke. Igihe yemera ko abantu baguseka, hakaba n'ikindi gihe itajya yemera no kwihanganira ko abantu bagira icyo bagukora. Haleluya. Haleluya. Asema haleluya. Haleluya. Amen. Israeli walikuwa wanafika kipindi moja ya nguvu sana. Israeli bari bageze mu gihe kimwe gikomeye cyane. Yawezekana na wewe kuko kipindi yenyewe unafika ndani. Birashoboka ko nawe hari ikindi gihe ugezemo. Yawezekana kuko kiwango unafika ndani unaona mateso inakuwa mingi. Hari urwego ugeramo ukabona ibibabari baye byinshi. Lakini hata nikwambie, ariko reka nkubwire, kile ambacho kinapita mwanadamu akipite Mungu anaweza kutenda. Ikirenza abana b'abantu Imana ishobora kugikora. Kama Mungu aliruhusu likuta za Yeriko sipomoke, na leo Mungu ataruhusu ile eneo inayokuzingira ipomoke kwa jina la Yesu. Imana yaremera ko imigezi Yeriko ziribuka, iremera ko ibyo bikugose. Kama Mungu alikubali Mfilisti ambaye alitesa Israeli anguke mbele, huko mwenyewe vitaanguka katika maisha yako. Imana yaremera ko Umufilistiya apfa, hari n'ibiri bupfe mu buzima bwawe. Kitu moja ya kuamini ni moja. Kimwe cyo kwizera ni kimwe. Tuko na Mungu asiyeshindwa. Ufite Imana itakinanirwa. Tuko na Mungu ambaye anayetenda. Ufite Imana igikora. Mungu ambaye anayefungua. Ufite Imana ikibohora. Mungu ambaye anaokoa. Ufite Imana igikora. Mungu ambaye anaokoa. Ufite Imana ikiza. Amen. Yenyewe inatepasea akili yako. Ibirenze ubwenge bwawe. Yenyewe inatepasea jamaa yako. Ibirenze imiryango yawe. Yenyewe inatepasea franga zenye uko nazo. Ibirenze amafaranga utunze. Alishinde Mungu hapana. Ntabwo binanira Imana oya. Kushinda Mungu hapana. Ntabwo byananira Imana. Kushindwa yako. Kunanirwa kwawe. Baba Mungu ameshindwa. Bivuga ngo Imana yasindika yako. Usuzugurwa kwawe. Baba Mungu ameshindwa. Bivuga ko Imana isuzugurwa. Kuchekelewa yako. Kusekwa kwawe. Baba Mungu anachekelewa. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Nisipoteze muda kwa dakika ambao nimepewa. Gutakaza umwanya ku gihe bampaye. Tunaenda soma Samueli ya kwanza. Tugiye gusoma igitabo cya Samueli wa mbere. Sura yake 17. Ibice 17 twese duhagurutse. Tunasimama kitabu cha Samueli wa mbere. Sura yake ni 17. Ibice 17. Kamata mstari ya kwanza. Uhere ku murongo wa mbere. Na kitu tunataka kuzungumza. Hari ikintu tugiye kuganira. Wakati huo Wafilisti walikusanyika
majeshi yao kwa vita, nao wakakusanyika huko Soko ulio mji wa Yuda, wakatua kati ya Soko la Azeka katika Efesi-Dami. Naye Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika, wakatoa katika bonde la Ela, nao wakampanga vita juu ya hao Wafilisti. Wafilisti wakasimama juu ya milima upande huo, na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huo, na palikuwa na huo bonde katikati. Ndipo wakatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliathi wa Gati, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shadiri 1. Msomaji wa Kinyarwanda atusomee tu mstari wa 4. Tusomere umurongo wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Bukeye mu rugero rw'Abafilisitiya habamo intwari yitwa Goliathi w'i Gati. Ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Amen. Amen. Mungu awabariki tulikani wa mwisho mwicare. Biblia inasema kulikuwa wakati moja. Biblia inavuze ngo hari igihe kimwe. Maana Biblia ikisema wakati moja, iyo Biblia ivuze igihe kimwe, inamaanisha kwamba kuna muda fulani. Bisobanura ngo hari igihe runaka Israeli walikuwa na ahadi ya Mungu. Abisirayeli bari bafite amasezerano y'Imana. Sema kwamba kuna kitu Mungu atafanya juu yao. Bivuga ngo Imana hari icyo Imana izabakorera. Biblia inasema wakati moja, Biblia inavuga ngo igihe kimwe kainuka shujaa moja haza intwari imwe aliyeitwa Goliathi. yitwaga Goliathi. Kitu gani mimi nataka nikuzungumzie? Iki nshaka kukubwira Katika asubuhi ya leo, gitondo cy'uyu kenye munsi, kinapita nguvu yako, kirenze imbaraga zawe, kipe nguvu za ntabwo Mungu. kirenze imbaraga Kenye zawe. Mungu unanisikia, Mwebwe muri kenye kumva unaona hakuwezi, icyo ubona kenye udashobora, unaona huwezi icyo fanya, ubona kenye utakwikorera, unaona icyo kinakushinda, ubona kikunaniye, jua ya kwamba icyo umenya yuko Mungu ana nguvu. Imana ifite Haleluya! Amen. Ukiamini Mungu katika asubuhi ya leo, gitondo cy'uyu munsi, ukiamini kwamba ile neno linakushinda, ile neno liko kilo, ile neno linakushinda urefu, alishinde urefu wa Mungu, neno linakushinda uzito, alishinde uzito ya Mungu. Haleluya! Biblia inasema ya kwamba Biblia inavuga ngo Sauli alikuwa kwenye vita, Sauli ari mu ntambara, alikuwa pamoja na jeshi yake, yari kumwe n'ingabo ziwe, lakini hata nikwambie, ariko reka nkubwire, alikuwa muhali ya kushindwa. bari mu gihe cyo gutsinda. Shujaa akasimama, Intwari irahaguruka, akawatukana siku 40, ibatuka iminsi 40. akasema ya kwamba Arababwira kama ngo Mungu wanaume, niba muri kama abagabo, Mungu na Mungu wa niba kweli, mufite Imana, kama mnaombaka kweli niba Mungu, mujya gusenga chagueni mtu mmoja hasi umuntu akuya kutane na mimi, azarangane nanjye, akinishinda nanesha tutakuwa watumwa wenu, tukimshinda tutakuwa watumwa wenu. Hata niambie Mungu, yawezekana madharau inakuwa mingi, kuchekelewa inakuwa mingi. Haleluya! Lakini ile madharau na ile jaribu na ile probleme yenye uko napitia, Mungu iko naona, na ule Mungu mwenye iko naona, iko na tayarisha njia, iko na prepare njia ya kukusaidia. Yenye Mungu iko na prepare njia ya kuwasaidia. Imana iri gutegura inzira bagire bati. Haleluya! Amen. Amen, amen. Amen. Kulikuwa kijana mmoja, Hari umusore umwe hakukuwa anajulikana, utaruzwe, wenyewe hakukuwa wanaona, ntabwo bamubona, lakini hata kama ariko nubwo hakukuwa anajulikana, atarazwi, lakini Mungu alikuwa ariko anamjua. Imana yari Hata watu walikuwa wamuone, abantu lakini batamubona, Mungu ariko Imana wanamuona. yaramureba. Iko na bila mtu mwenye aonekane macho ya watu, macho ya Mungu, Mungu anaonekana. Vita yako, Intambara shida yabo, yako, intambara problemu yabo, yako. ikibazo cyawe. Haleluya! Amen. Ambia mwenzako, Bwira mugenzi wawe, jibu ya problemu yako iko na Mungu. igisubizo cy'ikibazo cyawe kiraje. Na kwenye jibu yako itakuwa Ntabwo igisubizo cyawe kizaturika. wenyewe haufungi, Ni ahantu utazi, wenyewe hausanii, ni ahantu udakeka, ni ahantu utabona. Amen. niko naambia Wakristo Kubwira abakristo tuache kutegemea tureke twirinda yenye tuko tunategemea, ibyo tujya twirinda, tuache kusimama tureke guhagarara havina maana, mu bitagira umumaro, tutafute Mungu. dushake Imana. Haleluya! Amen. Sali
Goliath arahaguruka. Biblia inasema Biblia inavuga ngo wakati Goliath alikuwa anasimama, igihe Goliath yarahagaze, kila mtu ndani ya Israeli buri wese mu Bisirayeli anasikia boka, yahindaga umushyitsi. kuko shida zenye Hari ibibazo watu wanaangalia, abantu bajya watu babona, wanaonaka, bajya babona, wanaona kipimo ya karibu, bareba urugero wanaona kipimo ya magonjwa, bareba urugero wanaona rw'uburwayi, kipimo ya umaskini, bareba urugero wanaona kipimo rw'ubukene, ya matekeleo, bareba urugero unasema rw'ubuzima. inaisha, Twavuga ngo unasema hakuna kitu kitafanyika, twavuga nta kintu lakini cyaba. asubuhi ya leo Ariko igitondo niko nakwambia ndi kukubwira ngo hari ikiri bukoreke, gusuzugurwa, gusekwa, gutererana. Amen. Hari ikimana igiye gukora. Amen. Biblia inasema Biblia inavuga ngo baba yake na Daudi ise wa Dawidi akamwambia, aramubwira, kamata mkate, fata umutsima pelekea ndugu zako, ujyanire bene so, wapelekee kuvita, ubajyanire ku ntambara, waende uwapatie. ugende ubajyanire. Haleluya. Amen. Baba yake na Daudi Ise wa Dawidi alipangia kazi Daudi, yateguye Dawidi, lakini Mungu ariko Imana Bwana mkule pale. Imana yaramuteguriraga. Amen. Wanadamu Abantu anaweza kupangia, bashobora lakini kugutegurira, Mungu naye ariko Imana nayo atakupangia. ifite umugambi. Unaweza panda juu yako, Wapangirira lakini kuri wowe, Mungu naye ariko Imana nayo anapanda juu yako. ikagira ikiganiro. Haleluya. Amen. Biblia inasema Mungu akamwona Yeriko. Biblia inavuga ngo Imana imureba Asubuhi ya hamwe. leo Igitondo niko cy'umunsi naambia mtu, ni kubwira hata umuntu uko chini ya mti, nubwo uri munsi y'igiti, mtu wa mzima, Imana ni kama uko chini ya kijiwe, niba Yeriko jiwe, uyashyize kama uko wapi, urahamwe hakuna hose, kwenye ntabwo macho ya Mungu ijisho ry'Imana ritagera. Haleluya. Amen. Wakati alifika kuvita, Ageze mu ntambara, Biblia inasema Biblia inavuga ngo akakuta mambo nyingine. asanga ibindi bintu. Niko nakwambia, Ni kukubwira, Biblia inasema Biblia inavuga ngo hata na ndugu yake na Daudi n'abavandimwe ba Dawidi hawakujua Daudi ni nani. ntibamenye Dawidi uwo ari we. Inawezekana Birashoboka na nyumba yako no mu rugo rwawe hawajue uko nani, batazi na uhuriwe, jamaa no yako mu muryango hawajue wawe uko nani, batazi lakini uhuriwe. niko nakwambia Ariko kile kukubwira upacho icyo uri cyo Mungu anajua. Imana niyo ikiyizi. Amen. Kitu ambacho inanifurahisha Ikinezeza tukisoma pale chini, iyo dusomye hepfo, Biblia inasema Biblia inavuga ngo Daudi akasikia habari za Mfilisti. Dawidi yumva amakuru y'Umufilisitiya. Kitu gani ilifanyika? Ni iki cyahabereye? Akauliza mzuri. Abaza neza. Sauli akamwambia, Sawuli aramubwira, ule mtu uyu muntu mwenye uko nasikia uyu uri kumva hauwezi pigana naye, ntabwo warwana nawe, hauwezi muweza, ntabwo wamubasha, hauwezi mshinda. ntabwo wamunesha. Alipigana kabisa. Yarwanye Ona intambara, urefu yake, ureba uburebure ona bwe, unene yake, ureba ubugari bwiwe, mikono sita amaboko atandatu ya urefu, y'uburebure, ya urefu si metre y'uburebure na 3 metre na metero eshatu ya unene. wo mu bugari. Wewe sawa Daudi, Wowe nka Dawidi utapitia wapi? wamunyura hehe? Niko naambia Daudi wa Bwira Tamaya, Dawidi w'umuryango niko wawe, nazungumza na Daudi, kuganira na Daudi Dawidi, wa Tamaya, Dawidi uri mu Daudi muryango wa wawe, business Dawidi yako wo mu kazi anaenda kawe, kusimama. agiye Haleluya. Amen. Kinaenda tendeka Hari ikintu kijya gukora mu buzima bwacu. Nitwemere, nitwemere, usione ile shida, nturebe icyo uone kibazo, urefu yake, urebe ubugari uone bwacu, unene yake, urebe ubunini uone bwacu, unene urebe ubunini, na urefu ya Mungu urebure bw'Imana. mwenye unaombaka. Imana ujye usenga. Haleluya. Amen. Kwenye Mungu iko tofauti na wanadamu. Aho Imana itandukanira n'abantu, Kule kwenye watu hawaone njia, aho abantu batabona ndio inzira, kwenye Mungu anatafuta niho njia. Imana igishiriza. Kule kwenye watu wanaona usaidizi, Aho abantu babona intege ndio nke, kwenye Mungu anaona nguvu. niho Imana igishira Kwa imbaraga. maana Biblia inasema Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo hata mkiangalia mzuri, munarebye neza wale walioitwa kuri ba bandi haiko bahamagaye, wenye elimu, ntabwo ari haiko wenye abanyabwenge, nguvu, ntabwo ari abanyembaraga. wanajua kwamba Ni ukumenya ko katika Israeli mu Bisiraheli mwenye kinashinda Sauli, icyananiye mwenye Sawuli kinashinda mtu yote. cyari kinaniye umuntu Daudi wese. anasema Dawidi aravuga ngo sikushambulie, ntabwo ngutere, sina upanga, nta mbavu, sina nta kitu mpanga, chochote, nta cyari cyo cyose nakushambulia ngutere kwa jina la Mungu wa n'izina ry'Imana ya Isiraheli wasuzuguye uyu munsi atanipatia wenye. irakunda. Haleluya. Amen. Yote unaweza kuwa uko napitia leo. Byose waba uri kunyuramo muri iyi minsi, Mungu iko na solution. Imana ifite igisubizo.
Imana ifite igisubizo kuri ubwo burwayi bwawe. Imana ifite igisubizo kuri ubwo kubura kwawe. Imana ifite igisubizo ku kibazo cyawe. Intambara zawe ntabwo ari izawe. Imana igiye kuzirwanya. Imana igiye kuzitaho. Bibiliya iravuga ngo Goliyati yarahagaze iminsi 40. Ku munsi umwe Imana irahaguruka. Reka Imana ihaguruke mu mugoroba wawe. Reka Imana ihaguruke mu kibazo cyawe. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwari mu Bisiraheli baribazaga twakwikura muri ibi bibazo dute. Bibiliya iravuga ngo igihe Goliyati yahaguruka Abisiraheli imbaraga zahitaga kubera iki? Abakristo reka babwire igitondo cy'uyu munsi birakwiye ngo tugere mu rwego ryo kutabona ibyo turi kunyuramo, ryo kutabona ibiri kutwereka iwacu, tukareba ibyo Imana igiye gukora, tukareba ibyo Imana igiye gukora. Amen, amen. Nafurahiaka mtu mmoja ndani ya Biblia. Janezezwa n'umuntu umwe muri Bibiliya. Ndani ya kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka 19. Igice 19. Unaanza pale mstari ya kwanza. Uhere ku murongo wa mbere. Biblia inasema ya kwamba Biblia iravuga ngo kulikuwa mwanaume mmoja jina yake hari umugabo umwe witwa Zakayo. Yitwaga Zakayo. Alienda kutafuta Yesu. Yagiye gushaka Yesu. Biblia iravuga ngo akakuta yisanga hawezi pata Yesu. atabona Yesu. Akakuta barriere. Asanga hari inzitizi. Yagira ngo anyure hano abantu bakamukandagira. Yagira ngo yinjire abantu bakamusunika. Aravuga ngo honya nanjye ndashaka gushaka ndashaka gushaka uburyo buratuma mpura na Yesu. Bibiliya iravuga ngo hari mu mujyi w'i Yeriko. Haleluya. Amen. Akapanda mti. Yurira igiti. Haleluya. Amen. Kwa kusema ubariki. Kugira ngo habe umugisha. Kugira ngo ibitangaza bikore. Hari urwego ugera. Hari urwego. Inabidi upande. Ugomba kuzamuka. Wenye barriere zako. Aho inzitizi zawe zinapita. Zinapita zile barriere. Inzitizi zo barriere. Hari kuko wenye mpaka leo. Araba kugeza uyu munsi. Ana barriere ya boka. Agifite inzitizi z'ubwoko. Barriere ya bashirani. Agifite inzitizi z'abaturage. Ni kukubwira. Mungu afanye kitu. Imana ikora iki? Imana iguhindure Dawidi. Umuryango wawe. Usimame mbele ya uhagarare imbere ya Goliyati. Uzatinye. Uhagarare imbere ya Goliyati. Utafite ubwoba. Uyu munsi Goliyati wawe agiye kuba. Amen. Najua kitu inatesa Wakristo leo. Usichukue Wakristo nguvu. Wakristo wanaoga. Wakristo uzuye ubwoba. Niko nataka niwaambie. Ndashaka kubabwira. Kasi ilifanyika msalabani. Imirimo yakorewe msalabani. Kasi ya Musa. Ntabwo ari umurimo w'umukiro. Haleluya. Amen. Goliyati alimaanisha shetani. Yagaragazaga Satani. Shetani anaposimama, ubu iyo Satani ahagurutse, watu wanarudia nyuma, abantu basubira inyuma, wanaanguka, abantu baragwa, wanasikia woga, abantu bahindura umushyitsi. Ariko reka nkubwire, ikiguhagurukira cya kindi kikubuza kizitimisha wawe, kizituye kuzamuka kwawe, kizitiye amahirwe yawe. Uyu Goliyati ave mu nzira. Biblia inavuga ngo Dawidi wakataka kumvalisha mavazi ya vita. Dawidi watangira kumwambika imyambaro y'intambara. Ila Wakristo wengi, Abakristo benshi wanataka kuiga mambo ya dunia. Bashaka kwigana ibintu. Ndashaka kubabwira, sisi hatuko sawa na dunia. Twebwe ntabwo tumeze nk'ab'isi. Sisi hatuwezi tembea kama Twebwe ntabwo twagenda nk'isi. Yesu tunajua icyo tuzi tunashinda tunesha kuko tunaishi tubayeho hamwe n'uwanesheje. Amen. Yesu nawe kubwo kurenga ibyo kurenga buri nzitizi yose arazamuka ajya ku musaraba. Ageze ku musaraba avuga ijambo rimwe aravuga ko byose birarangiye. Amen.
Biblia inavuga ngo Dawidi mambo ya kushangaza, ibitangaje, mambo yenyewe nilipatia oga. ibyateye ubwoba. Wakati nilikuwa nasoma ile Igihe historia, nasomaga ayo mateka, wali akamate mpanga, aho kugira ngo afate wali umupanga, akamate upinde, aho kugira ngo afate au akamate mkuki. cyangwa afate inkongi, Biblia inasema Biblia inavuga ngo akamata mawe tano, atoragura amabuye yani atanu, 5 ministeri, asobanura kasi tano imirimo itanu ndani ya kanisa. mu itorero. Yawezekana Birashoboka. waliona Dawidi Wabonye Dawidi alimcheka, yaramuseka, akasema huyu mwanaume akagwibuka, ana akili. nta bwenge agira, Wakati uko nafanya kiwa gutera ndani ya intambwe mambo ya mu Mungu, bintu by'Imana. uko wenyewe niko na Hari kucheka, abantu baguseka, niko na hari kusahau, abantu uko bagusuzugura, wenyewe wanaosema hari abantu bavuga ngo akikosaka vya yabuze kufanya. icyo Kama gukora. anaingiaka Niyo mpamvu yinjiye mambo ya mu Mungu, bintu kama by'Imana. anaingiaka Niyo kuomba, mpamvu yinjiye lakini hata mu nikwambie, gusenga. Ariko reka anayeomba Mungu, usenga Imana, anayekaribia Mungu, ujya kwegera Imana, hata aibika. aza kuba n'isoni. Amen. Wenyewe walienda na mbele ya Goliati na silaha, Abaje imbere ya Goliyati n'intwaro hawakufaulu. ntibagize icyo banesha. Sasa huyu bwana Ariko uyu mugabo akapata ufunuo. agira ihishuriro. Nataka niwaambie Bakristo, Ndashaka kubabwira abakristo, maisha ya Ukristo ubuzima bwa ni gikristo maisha, ni ubuzima, hapana maisha ya kwenda hivi hivi. ntabwo ari ubuzima bwo Ni kugenda maisha ya wishakiye, kutembea na maono, ni ubuzima bwo ni kugendera maisha ya n'iyerekwa, kutembea na maarifa ya ni Mungu, ubuzima bwo ni kugendera mu maisha ya nzira kutembea y'Imana, na haki ya ni Mungu. ubuzima bwo kugendera mu Ukitembea na Imana, Mungu, ugendana watu n'Imana, hawatakuona abantu wewe, ntibazakubona nguvu bose, zako hazitaonekana, zizagaragara, uweza wako ubasha haitafuata, bwawe ntibuzagaragara, lakini uweza wa ariko Mungu imbaraga na z'Imana nguvu za Mungu n'imbaraga z'Imana zote ndiye nibyo zitaonekana. bizagaragara. Haleluya! Ile ndio siri ya kushinda, Ibyo ni byo banga ryo ile kunesha, ndio siri ya kujiasortire ndani ya shida. ibyo ni byo banga ryo kwikura mu kibazo. Ikafanyika namna gani? Byabikorwa bite? Wenyewe niko na mikuki walishindwa, Uba intwaro niko na bagize, mistari walishindwa, abafite imyambi lakini mwanaume ariko tena umugabo mtoto kidogo umwana mutoya anakamata maimo. atora amabuye. Hata nikwambie, Reka nkubwire, simba wa kabila wa Yuda nayo mu muryango aone w'Uyuda urefu ya mto, anaona ndani ya mto, yitegereza anaona hamu ya mto, Yitegereza anaona kutaka kwa mto. yitegereza gushaka Mwenye asubuhi ya leo mu gitondo mwenye iko na hata ukeneye ya kusaidiwa na Mungu, gufashwa n'Imana. Goliati yako Goliyati wawe ataanguka leo. arapfuye Mwenye umunsi, iko na hata ukeneye mambo ikuwa mzuri, ibintu bigende Goliati neza, wako Goliyati wawe ataanguka. araguye umunsi. Amen. Kenye kinadepase watu, Ikirenza abantu, kenye kinadepase watu. ikirenza Niko abantu. naambia watu asubuhi ya leo, Nikubwira abantu igitondo cy'uyu munsi, akili ya watu ubwenge bw'abantu ni kusema ya kwamba ni ukuvuga ngo yenyewe tunaona kama ni upumbavu ibyo tubona ko ari mbele ubupfapfa ya Mungu, imbere y'Imana inapita akili ya wanadamu. birenze abana Hata b'abantu. nikwambie mbele ni mali. Reka mbwire mbere yo Biblia gusoza, inasema Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo Yesu Kristo akakutana na mtu ahura n'umuntu alikuwa kipofu yari impumyi toka kuzaliwa, kuva avutse, akakamata matombe afata icyondo akaweka kwenye macho yake, akishyira ku maso yiwe, kisha ule mtu hanyuma uwo muntu kamwambia wende nao. aramubwira ngo genda Acha wiyuhagire. nibambie, Reka mbabwire, akili ya mu binadamu, bwenge bw'umuntu, mtu ni kipofu, umuntu ni tena impumyi, unakamata hanyuma matombe ugafata itara unaweka cyondo kwa macho yake, akagishyira ku maso, kusema ya kwamba kuvuga ngo kwa akili mu yetu bwenge bwa kimuntu ndana no mu bwenge bwa kwa kigabo watu ya akili no ku bantu b'ubwenge hakuna kitu nta ingefanyika. kintu cyari gukora. Haleluya! Amen. Lakini foni ya Mungu Ariko ibisazi by'Imana ndio akili sasa. nibwo bwenge, Foni ya Mungu ibisazi ndio by'Imana nguvu za Mungu. nizo mbaraga Foni ya zawe, Mungu ibisazi ndio uwezo wa Mungu. nibwo bushobozi Ile bwawe, watu wanaona ibyo abantu babona haiwezi ko kufanyika. bitakorwa Ndio yenye Mungu ni iby'Imana anaweza fanya igikora maisha yako. mu buzima bwawe. Ninapendaka Mungu. Ndakunda Imana Mungu akitaka kukonfronte kuko Imana ishatse kunyuranya abantu. Biblia inasema Bibiliya iravuga ngo Joshua akakamata jeshi Yosuwa afata ingabo tu aende pigana Yeriko. kugira ngo ajye kurwanya Mungu Yeriko. akamwambia Paulo, Imana iramubwira ngo hoya usikamate tena jeshi. wifate izindi ngabo, Kama waimbaji. fata abaririmba, Waimbaji. abaririmba, Waimbaji kuvita. abaririmba Watafanya imana kazi kali. bakora buri Lakini munsi, mbele ya Mungu, ariko imbere Mungu alikuwa y'Imana na mpango. Imana imufite Mungu alikuwa umugambi, na njia. Imana yari ifite Asubuhi ya leo, igitondo cy'umunsi nikuambia mtu, nikubwira wenye watu umuntu hawawasie, aho abantu badakeka, aho abantu batareba, niyo Imana igiye gukora. Haleluya. Amen. Mungu akamwambia Joshua, Imana ibwira
Yesu utazunguka kuta ya Yeriko urazenguruka igice z'Yeriko mara saba inshuro 7 tuzunguke tu tuzenguruke tena muimbe kandi muririmba usipika ntimurwane lakini muimbe ariko muririmba niko naambia ba nikubwira abantu nifanya research nakoze ubushakashatsi nikusema ya kwamba ni ukuvuga ngo ile mile ya Yeriko inkuta z'Yeriko kwa 15 metre zari metero 15 metre ya upana na hata marto n'inyundo ya namna gani imeze ite haiwezi funza yari musenye izo mpiri lakini kwa sababu ariko kuko walisema Imana yari yabivuze kuko Imana yari yabivuze. haleluya Amen. wenye tuko na problemi na Mungu aho tugira ikibazo n'Imana Kristo tunabishana na Mungu abakristo tujipaka n'Imana tunasamba na Mungu tukaburana bali n'Imana bakungoja aho kugira ngo tuone dutekereze kenye Mungu anaenda turebe ibyo Imana iri gukora. haleluya Amen. ndani ya vita zako mu ntambara ndani zawe ya magumu yako mu ngorane ndani ya zawe problemi mu yako bibazo byawe usisame na Mungu ukaburane lakini n'Imana kubalia Mungu nawe imbere n'Imana Mungu afanye kazi Imana ikora imirimo. Amen. ndio akasema Yesu aravuga vile Mungu anasema ubwo Imana ibivuze acha tutuzunguke reka tuzenguruke acha tutuzunguke reka acha tuzenguruke tutuzunguke reka tuzenguruke. haleluya Amen. vile Mungu anasema ubwo ari Imana ibivuze tuombe acha reka tutuombe dusenge. haleluya Amen. haleluya Amen. wakazunguka bazenguruka siku ya kwanza umunsi wa mbere siku ya pili umunsi wa kabiri siku ya tatu umunsi wa gatatu siku ya nne umunsi wa kane siku ya tano umunsi wa gatanu siku ya sita umunsi wa gatandatu wakaangaliana batangira kureba wakasema ni nini baravuga ngo ni ibiki. sasa tunatapata hapa birashoboka ko tugiye gukorwa lakini n'isoni Biblia inaniambia ariko Biblia katika irababwira kitabu ya mu Isaya gitabo cya Yesaya Mungu si mwana wa mtu Imana si umuntu kugira ngo ireshe. Amen. ibyo Imana yavuze naho byatinda bizasohora. Amen. Ikibazo yenye mimi na wewe je nawe tugize akubalie ntabwo Mungu twemerera Imana ngo imanuke. haleluya Amen. siku sasa mara saba sasa inshuro 7. haleluya Amen. wote walikuwa wanaangalia bose bararebana waseme hata tuone bakavuga ngo reka walikuwa turebe wanafikiria sasa bagiraga ngo huko pombe itatoka hari bombe guturuka mu inaanguka chini ikagwa hasi. haleluya Amen. walikuwa wanatunga bari bategereje waone kile ngo barebe kitafanyika ikiri gukoreke lakini walipofanya ariko bazengurutse. haleluya Amen. haleluya Haleluya. hata mimi reka inkiki hapo kibambasi inkuta yenye iko kwa maisha ziri mu yako buzima bwawe ikomboke leo zisenye zisabatikane leo kwa nguvu za Mungu imbaraga na z'Imana uwezo wa Mungu ubushobozi bwawe. haleluya Amen. Biblia inasema Biblia iravuga ngo Daudi akakamata jiwe Dawidi afata ibuye. haleluya Amen. Kiswahili yangu inasema kombeo akazungusha sasa arazunguza. haleluya Amen. akazungusha arazunguza na iko naomba arimo na iko gusenga nasema Mungu aravuga ngo Mana mbona tumezalaulika urebe turasuzuguritse reba turasetswe iminsi 40 kuna hata ya kuambia nkeneye kubwirira umuntu mwenye amechoka mazao urambiwe mwenye amechoka agasuzuguro kuchekelewa urambiwe gusekwa urambiwe gutukwa hari ikimana anafanya kwa maisha igiye yako gukora mu buzima bwawe. Amen. alipoachilia jiwe alipoachilia jiwe arekuye ibuye jiwe ikapiga Mfilisti ibuye rikubita umufilisitiya umufilisitiya agwa hasi. Amen. intsinzi mu bayisiraheli ni kuvuga mu gitondo cy'umunsi intsinzi ku bwa Yesu ibuye ni Yesu ibuye ni Yesu ku bwa Yesu icyo kibazo kiri mu rwego kigwe ubwo bukene bugwe ubwo burwayi bugwe ubwo basuzuguro haleluya Mungu wabariki tusimame tuombe mari bamugisha kaduha buri cyo dusenga Imana.